Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang makan siang. Hari ini kita ada stok mobil Mega Carry PSAC 2018 sama Civic 2012 Matic Calya G manual 2018. Yang berminat silakan datang ke showroom 3J Mobilindo Kota Palembang di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Talangburu, Perumdam. Oke guys, Mega Carry PSAC 2018, barang masih mulus, ban masih bagus. Harga buka 110 juta 2018. Sebelah kirinya Civic, Honda Civic, ban mulus, AC dingin, pajak hidup. Harga buka 170 juta 2012. Sebelah kanannya Calya G manual tahun 2018, pajak hidup. Harga buka 128 juta. Nih baru datang barang, baru 5 menit datang. Toyota Innova Reborn 2,4 G manual 2018. Harga buka 295 juta. 95 juta. Nerima bagus. Barang dealer. Silakan datang ke showroom 3J Mobilindo, Jalan Kolonel Sulaiman Amin. Oke guys, silakan hubungi nomor HP kita di bawah ini. Ada 4 unit lagi dari 16 unit sudah terjual. Berarti sudah terjual 12 unit, tinggal 4 unit lagi. Yang berminat silakan. Innova Reborn 2018 2,4 G manual. Calya 2018 manual 128 295. Civic 2012 170 juta. Mega Carry PSAC 2018 110. Civic Matic 2012 170 nego. Calya G manual 2018 128 nego. Silakan datang showroom. Tri J Mobilindo, Perumahan Perumdam, Talangburu.